બધા પેસેન્જર અંદર છે બધા અંદર प्लेन फाटियो। मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट से वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो प्लेन। टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया और सब सामने सब हुआ। अपोजिट साइड पे थे ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा। मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। Kogono tongo kopal koromo saboni tamakai sihor kebo saimaya jodi mai chanani book tongke jese sukphanao bipod kotora phatu kinati lai thangu amti hanya patimung patikha Ahmedabad Air India ni plane crash ungma jagawa total 242 jon passenger kajak tongmani bisingo khoroksani langma banchikha noro video ni screen o nuguma khana o khoroksa passenger ni langma bajinai bo himuno ambulance jora thangka hnei tabu social media bo o video bo viral ungjak chaimaka Jaipur plane medical college ni hostel o thangke thutayo apro plane khaksa kage thangma bai bo plane ni bakhlaye bini langma banchika hnei bo sawi khnaraka tai bo saka je bo 11A shito emergency dogolamgana achukjak khnei hangaka o banchinani mung ungkha Romesh Biswas Kumar hene jeng saimaka kintu bini hai kapal kaham tai kubuni passenger ni ongliya a 242 jon passenger tongthini bono badruwe total 241 passenger ang jotoni no langma arika hene tabu koktoma o saimaka tai aroni bising tongo chini India ni 169 jon tai British ni 53 jon Canada ni 1 jon tai Portugal ni 7 jon hene koktomani bisingtui saimaka।